Gasto završio u suzama kad je video psa Lilicu, njegovoj sreći nema kraja. Anđela mu ispunila najveću želju. Nenad Marinković, Gasos i Anđela Đuričić stigli su na rajsko ostrvo, a vrlo brzo usledio i drugi deo iznenađenja koje mu je priredila. Naime, Anđela je želela da Gasos za svoj rođendan vidi svog psa Lilicu, pa je obezbeđenje dovelo kod njih. Gastos nije mogao da sakrije emocije kad je ugledao svog psa, pa ga je bez prestanka grlio i ljubio, a onda su izašli zajedno da se igraju sa njim. Podsjećamo, Nenad Marinković, Gasos i Anđela Đuričić seli su da večeraju na rajskom ostrvu, a on joj predložio da šta god se desi do kraja lete odu na zajedničko putovanje, a ona je to prihvatila. Anđela, rođendan mi je, slušaj, iako se posvađamo, putujemo negde, to je realno. Ja mislim da posle ovog zaslužuješ da je tebe iznenadim, rekao je Gastos. Samo ti me najavi da ćeš da me iznenadiš, dodala je ona.